Muraho neza nkuko bisanzwe rero amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi ahantu bita mu Kagarama Kicukiro, tugiye kwereka inzu nziza iri kugurishwa ku giciro cya $160,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni inzu nziza rero igizwe n'ibyumba 4, toilette 3. Ni kuri kaburimbo nubwo bubona baracyari gukora amakaburimbo, murabona ko amarigore bamariza kuyaca. Ni inzu nziza bagiye gushyiramo kaburimbo nkuko muri kugenda mubibona ko amarigore bamaze no kuyaca nta kibazo. Ni inzu rero tugiye kubatembereza mu munota umwe, hanyuma video irambuye muraza kwisanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate.